Bathanda kuthola umbiko la Mamelodi Sundowns have parted ways with their midfield. Sema sonke lo mdlali lo bengajwayele ukuyithola i-game time ku-Mamelodi Sundowns. He is one of the South American rejects ababedlalela iMamelodi Sundowns. Bephila ngokulonwa nje iMamelodi Sundowns bengamsebenzisi kakhulu. Bamhambise ngoba balande i-defender kuthiwa uLucas Suarez. Leli defender leli lisuka le nakhona eSouth America. Other news iMamelodi Sundowns. iMamelodi Sundowns isihambise uSiphelele Mkhulisi. Siphelele Mkhulisi usiyodlalela iSerbe Belouizdad, iclub yale Algeria. Yabo enikhumbula kahle Umkhulise before iwindi livulwe ubenama links neKaizer Chiefs, but ke iMamelodi Sundowns decide ukuthi cha umfana ayimhambise ayojoina iSerbe Belouizdad. Yabo iMamelodi Sundowns iyasebenza impela kuleli windi leli. Abadlali abaningi iyabahambisa because ba prepare for iClub World Cup le bayoyidlala le eAmerica. Yabo ngokwakho wena lo mdlali bengimele ahambe ngempela ayele kwiSerbe Belouizdad noma bengimele ajoine ama-club la eSouth Africa. Phela singesazi iMamelodi Sundowns indlela esimuva ngakhona right now. Yabo sebefuna ukwakha ubudlelwane nama-club ase-North Africa because simbonile noSemiko Silocho. Semiko Silocho uhambile wayojoina iWydad Casablanca. Yabo iFIFA isathanda kurelease ama-transfer fees. iFIFA isathanda kurelease ama-transfer fees aspendwe ngo-2024. Iwona ama-club lawa ngo-2024 aspende kakhulu. Mase siyibheke le list sizoyibona iMamelodi Sundowns number 1 kuma-club aspende imali kakhulu. Kuthi number 2 kubi Al Ahly, number 3 kubi Esperance, kuthi number 4 kubi Wydad Casablanca, mase kuthi number 5 kubi Ali Tripoli yase Libya, kuthi number 6 MC Alger yase Algeria, kuthi number 7 kubi Serbe Belouizdad yase Algeria funa khona, number 8 kubi Zamalek yase Egypt, number 9 USM Alger yase Algeria, mase kuthi number 10 Al Ahly Benghazi SC yase Libya. Yabo ngempela kodwa akungithusi ngaleyo ndlela ukubona iMamelodi Sundowns iphezulu kuma club aspenda kakhulu because baningi abadlali eseke yabathenga, especially in 2024. I feel like i-revenue yakhuphuka kakhulu ngosikhathi bethenga lo mdlali lo mdlali wase-Argentina. Yabo wase-Argentina baphinde bamlona futhi. Yabo singesazi noma mhlawumbe sebuyile yini, but lo mdlali lo I feel like iyona into yabenza babe number 1. Iyona club ispenda kakhulu. Basathanda kuleli windi nje alone basathanda kulanda umfana lo Cupido Jaden Adams, balanda nale defender engikhuluma ngalo right now. So ngempela iMamelodi Sundowns iyayisebenzisa imali ukuze iwine le indondo lezi. Yabo iyabathenga abadlali ukuze iwine indondo.